Shalom, selamat melambi, salam amarampa lako mintu sulu lan sanga kaborok na puang Yesu. Mak kure sumanga ki belan na panganta na puang tu tontong payan lan mintu allo katuanta na urungan ni melambi iate milikom ki sisola kalimanaman sia buku baru. La dibahasa tu sang tan kada lamai sura madatun na puang matua. Ulendui Renungan Harian Toraya edisi Senin tanggal 10 bulan 10 tahun 2025 tu lamendadi arang unulai te katuanta lan sangallo masaina apa dolo diomai ta palaku pak tunduan langan puang matua ta mas sambayang ambek mamase lan suruga tu puang tontong ki sabu ambek lan sangan na puang ki puang Yesu mak kure sumanga kan belan na mangkamukan mi anta lan sang bongi masaina na melambi iate opuang mi pamili komukan sisola buku baru sia kalemanaman laki basa tu diona sang tan kada lamai surat madatumi kiranuan kamu tu tontong urondongkan na iate kadami mak din laki perangi situruk lalan pak poremi angki tontong umpogawi lan mintu tengka kedeki mak kada-kada mukomi opuang matua belan na sadia mukan orang itu kadami lan sangan puang ki puang Yesu ki mas sembayang mati olo malawi mi amin. Kadanna puang matua tula dibasa melambi totemo yang mutu dia lamai Hagai pasal 2 angka 10-an selaku angka 20 kadana puang matua tunakwa pangalu diona kamoparan tonna dibangun sulit tu banua kabusungan totemo lami palan pena tu mintu apa dolo na aloyate tonna taipa na di pasti topok tu batu dio banua kabusungan na puang tonna taipa nada dimintu apa ya to ya kesai metu tau lako patuku gandung tu 20 sukana apa deri pesang pulo ya kesai lako pak paran anggoro la untimbai pelimang pulo lan mai inan ya to apa deri pen 20 ku parampoi kohmi kalangkuan sia pasi sia mintu panggaraga limami ku patapai uran batu apa tai kapeng kilalami lako kaleku kadanna puang palan penai tu mintu apa dolo na allo yate ya mutu allo mak pen 20 na pa bulan mak pen kasera randuk diomai allo yato tu dini unoton parandangan banua kabusungan na puang palan penai den para kabanne dao lu alang ondong pi ya duka tu garonto anggoro garonto ara garonto dalimas ya garonto saitun tai na membuah randuk kalau yate la umpak bengan na kama sakyan amin kadanna puang matua di popeng garonto lan misa kada ya matunakwa ya ke puang umpasakai sang siluran tu di pakaboro lan sangan na puang Yesu puang pasakai nenek di pokada sia di sura na dibasa apa ya ke di kutaneki kuma apa ralan pak tangaranta ke di pokadai ke di sura batu ke dibasai tak siara kana kabiasan bangari batu kuma belan na to sarani ki dadi sipatu di pokada ya tepak basan na lesang umban akwa tu puang unada itu tonna belana tak mo nakilala itu puang matua pada unggaraga banonna apa tak nagaraga itu banonna puang na parampoi puang ukungan tak na pasake tuto Israel ya tu nakarang na tak pabutuan ni kameluan mengkilala mi tuto Israel na paranduk mi umbangun itu banonna puang nakwami puang randuk kalau yate laumpak bengan na kama sakyan yaitu banon na puang na potanda kumwa yaitu puang ilan bang katuan na ton na paralu ta ingaran kumwa
Yake di pamadoan itu puang lan katuanta la dipugau situru kamasorokan sia kalantukan painan. Tak nama adin naturu nuku-nuku apa pole ke makko to mi. Ya moto den tatiru tu tau tak bang na poina kasih pulungan ya raka na tele-tele tu tahun na puang na takwa to sia na pasake-sake na puang ya mo disanga to pepoya peroso dio may diatabulituk na sia membela-belan na dio may puang ya tu kita to patongan la tatanan melo lan penanta kumua ya ke dipadole tu puang lan mintu agan katuanta tangnya pak pasake na tiroman na mata tu lana sorongan ki na tontong silasa tu kaparaluan apa ya tu puang tontong mak dioren moi umba susi tu aganta apa ya tu pak pasake na puang tak nama din diukuru apa na tiro mata ya raka na takwa to tak bang apa ditiro lako ya moto melong ke masorongan lantuk ki lako puang lan mintu pengkarangan sia aganta belana ya manna ke masorok ki masorongan na ditiro maleso tu pak pasake na puang lan mintu allo katuanta amin. Tetole mas sembayang mak kure semangakan opuang tu atu mangka mibengkan angki mak din umbasai umperangi sia unanung itu diona kadami pasake tu kadami opuang pamatotokan den opak ki tontong umpugau lan mintu allo katuangki rondongkan lan allo yate opuang lan mintu pengkarangangki lan mak rupa-rupa agan katuan tu tontong urampoikan ni ki pasambayangan tu tomatuangki sia sang silurangki sia mintu anak ke opuang tulan kamalaman batangkale belan nasake mak posanga-sanga kam kiranuan anna tontong matoto mak pasare mati olo malak bimi opuang ambek mamaselan suruga ya mute tu pasambayangki opuang pangandoki tarima mi sia perangimi belana masambayangkan ni umpotete sangan na puang ki puang Yesu puang pelak bak kasalangki amin. Rampo inde moto tu kasipulungan ta melambit totemo salamak marampak lako kita solanasang puang tontong urun nong ki shalom.